Okay. Amahoro y'Imana kuri mwese mukomeje gukurikira gahunda za Vala the Cash. Wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel, ndagira ngo Nyagasani abanze aguhereze umugisha, ndetse nawe utarayikora akaba ari ubwa mbere wigezeho, ndagusaba abanze ukore subscribe, ukore share, comment ndetse unaliking video niba hari ikintu igiye kugufasha. So anyway, tudatinze cyane rero sasa, hari abantu rwose mufite application bita CapCut muri telefone yanyu. Okay, abantu application bita CapCut muri telefone yanyu, so ngira ngo murayibona ahangaha CapCut ngiye hano. Sa hari uburyo rero CapCut ushobora kuyikoresha hano uko ari moving nka background wenda ifoto runaka iri nk'ahantu runaka tu. It is very simple. Tudatinze kaduze tutangira, urakanda muri CapCut yawe ibanze igire gute, izibanze ifunguke gake rwose witonze, ibanze ifunguka, ariko please make sure uraza sure neza ko connection zawe zigize gute, ko zifunguye, kuko akantu ngiye kubereka karagufasha cyane ko connection zawe zigize gute, zifunguye. Bakiguhereza ngara rusasa, sorry andra abantu subira inyuma gake nagari nko kugira ngo yigizeho kuriye kakimira gute. Urakora hanga ku ruhande handitse ngo expand, ubanze expanding. Hano ikintu tugiye gukora, tugiye gufata ifoto tuyirimuvingeho background iri inyuma. Hari ukuntu ushobora kwifotoreza nk'ahantu nko mu isoko se, hari nk'ibyatsi harasa nabi, ariko ugashaka gufata ifoto yawe ukayishyira kuri screen inyuma isa neza cyane, utagendeye kuvuga ngo se ngo iyi foto ngo ibikindi bikingo abantu ngo bari inyuma ngo ibiki, no ugahindura background. Samuteme naho ukoresha amafoto mu passport n'ahandi hantu ngo byangombwa magiraho no kuzabigenza. Nurangiza zangaha ureba hanganditse ngo remove background, hano hepfo ahangaha mwakaro kabara ko hepfo andikaho ngo remove background, urakirikaho. So kimara gukirikaho uraza ufata ya foto no sasa ushaka kugira gute, ushaka guhindura. Uratufata ya foto ushaka kugira gute, ushaka guhindura. Okay, wenda serika suppose ko ari ifoto yingi wenda iyi uyikirike mu hano ishuri imwe. Ukimara kuri kirika urana kano ko yifukanditseho ngo edit, urakanda kuri edit ukirike inshuri imwe. Ukimara kwirikaho gutya urategereza akantu kagiye kubanza kwiprocessing akamaze gakundi, barakwereka ngo removing background. Hariya connection zawe making sure neza ko zifunguye data, ko zifunguye. Baza guhita bakwereka menu imeze gutya. Nurangiza ntago leta wemeza kuri export yara hejuru, ahubwo urakora hano handitse ngo edit mode. Hano hejuru ahanditse edit mode. Urabona ukuntu byifasha no kuntu ya foto yacu imaze kugira gute, imaze guhinduka. Nurangiza kuri hano hasi mwizo option zirangaha ureba handitse ngo background, ukande kuri background. Ukirangiza urabona ko base kwereka colors menshi cyane, makurera amabara menshi cyane agiye atandukanye ushobora guhitamo. Kuvuga ngo ibara turakirikaho iretereza inyuma y'ira background, kadukana no kwiribara gutya. Urabona ukuntu background yacu isiba. Wenda tukane kuri ringiri ugenda uhitamo ibyo ushaka ngato. Okay, wenda dukane kuri umutuku se ahanga, no kuvuga ngo aho ushaka kubihindura kose ni ugira gute, ni wowe uhitamo kushaka wowe tu, nta kibazo rwose, nta zindi stress. Wenda kaduhitemo wenda ko dukunze kano kabara. Niturangiza kubikora gutya, tuzanga hari akavi kagashima ko gushimira gatiki, tugatikingaho gutya. Niturangiza ifoto yacu burandiza kuri iraza ko yamaze yarangiye. Icyo urakora kugira gute ku exporting, dubitse ko exporting no gufata ifoto yino ukayisohora muri application yo kuyikorera muri twana kuri export, wongera utegereze kuriya. Nurangiza ukoranditse ngo done hano hejuru, ifoto yacu yamaze byarangiye. Kirakora urakansana ngo usubire inyuma. Nurangiza uze hano, uze muri gallery y'amafoto yawe, desha uraza gutufa ya foto yawe tugire gute, uyihingukiraho nkuko mubireba ahangaha. Ni ifoto yanyu no ku background ushobora kubiwagira gute, wahindura. Please wakoze cyane wo warebye, hanyuma Imana iragenda ikomeze komera umugisha cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, reka ngusabe wibuke ukore iki, wibuke ukore subscribe, share ndetse na comment. Asigaye amahoro y'Imana akomeze abane nawe. Nge banyita Mr Vala the Cash. Ntutinde cyane, uraza kuri YouTube gutya, numara kujya kuri YouTube uze ujye muri search tab hano hejuru gutya. So numara kugeramo hano wandikemo ijambo Vala the Cash, kuriya urateza guhita kubona ibiganiro byanjye. Utangira ugire gute, ukoreho praying kimwe, ukiliking, ukore subscribe.